Amakobambu divuga likobanga abandi kubasoga abazinga mirere Dubai bali kusaba obwache bazinga bwa busoga okubayamba bayire ku butaka. Akulira abasoga abali Dubai Hassan Mutagobwa nga bali ku kikuduko ekyayise bantu William Wilberforce Kadomola na Diope bwa mkigabulo wokuna okuweza emyaka 10 ku ikonero obwache bazinga bwa busoga alamula go batugekeire mu Daniel Star Hotel wale Dubai yakubi ati amakampani gamala agali kulogotanga kuna abana Uganda okujoko batwale Dubai aya abasinga baliyeyo bali aho bazinga mirawo tibaidikirira bani na ifwe nibaganda baife banji bali wano ayenga ngabwe idiye taidiyo bawana abagula natuka olwembere yempapule tuwanga alisawa bazira passport n'ababulaku bazira visa bali mu overstay bafuka abana ba wano batabane ba Maktoum bona bemubona wano tuduba nti ensonga ngeyo tusobola ogisalira amagezi cause nimwe mutuzala era nimwe omwekiza metwa ideno ensonga eyokulala nendo bategeza nti basoga community tubita mu kusomoze bokwendawulo okuba nti companies editulete ebuyeno dimala ate daba nachupula enkola yedikola mu services edendawulo we yagana nga ba members betuwangana bakazana byabasobola akola kyabanga kyetwize inuma. Deputy Prime Minister Nambandala iranga ni Minister w'ensonga edabana mu Kagogwa East Africa Owekitiibwa Rebecca etwala akadago tane ekirungi buliro we yasabira abasoga abalienda ati mwire ku butaka mugunde ga makolero kifunisa abaana emirimu ekidde okubawonya okuyengeeta okugenda n'abali ku n'abawuuna obw'okunki okufuuwa obuleetu ati bali bazira kyakukola bali kujja kulima kampu babe nga bafunaawo okukola ageetaagisa. Masabati mfani mfano hiyo waina ku investments uterete tuzimbe cyaro cyose tule byaro bingi ekura mu hoteli ekaro bridge ngira baduka gategerekeka usamude kuzimbe malls da mu Minnesota iriyo mall number ya Somali kati twandiyeze bena kubekone kutoto gachiripitinga usoka so bana baonta delegation ya amani tulikola program ya amani uyo bulambuzi era indogerera wakati wongose bifo ana na bibiri masaza ana kwa buza ya masaza atano kulikusongoza buli saza bifo bisatu katusubira nti binatumbuka ndafunikira ayekulakulana Katu kirombo abazinga bwa busoga Dr. Joseph Muvagala eyakiikirira ise bantu yasabye abasoga abali Dubai okweyimba ati era baida kukola ku bizibu byaibwe bibalingiremu ebiri kubabuzanga obwakyukizo gaba babesibye mu kitole. Era wena abandize yo official enda kujja visiting embassy kibe recorded ntimba ire wano msobola okuwandika report ate yange etuuka buli wenende etuuke kwenda okwetonda olwendi y'abakozi baife babanga bali mbisaawo engeri ebaba bisaamu kuba muli bana Uganda baba muidye kukola ate buli lwoli bisa omuntu ali situla omugugu oba oli kuyita ne Uganda Airline kuba nimwe omusinga otambulira ku Uganda Airline yeye nakule tunekyo bana ogwo omulimu ndagukolera report ndaju okulonda obukulembeze kumala kulaga nti musobola olwaleero mulaze nti mukola ki musobola kwenje okusinziira mpandiika report eri kyabazinga abalondemu addo bakulembera ngera ati ama lukiiko baba wana abakoze ki asiimye ndibasaba nti mulonde omuntu omwesimbu kuba obuwangwa butegeeza mpisa. Ekibinda ekyabembi abeebusoga okwabaire Jobless ku Demasi Tina Baby Shoni Wizi n'aba namakobonga Robert Musulo n'abakulembereire n'abali eyo okubanga basanusaako abasoga abalienda eyo ku by'ebyobuwangwa ebyebusoga. Minisita w'ebyobulambuzi mbwakyabazinga bwa busoga Owekitiibwa Helen Namutamba oyo yasiimye abasoga olw'entegeka dino de baabairemu. I'd never seen it anywhere. Mikoro, we've been to the US, we've been to UK, we've been Canada. Aye Mikoro, aguno mukoro gwa Dubai, gubaire so organized. Abana baidwire, abana balire bulungi, bana bambaire bulungi, mugobereire nono, muntu mwatupikinze mbiti wa ife tutubibanga mu kubinonga tujire mu mikoro egy'okuliya. Abana mwapikinga mu vibe. I didn't know that Dubai has this kind of vibe, but I'm so excited. Nendo twala omukisa ogundi okobera abantu tibana Dubai nirira. We have opened a new chapter in the UAE and beyond. Ntinabali munse dindi we are coming. We must make sure Busoga shines beyond.